me just minua bia boko de na da ma no mpaibo na Monday de nka me nta hu Mondays na bi na asie kusi apia wia na epia na epie ni piepam da nyina nim se da fiada yes fiada di anim ya fiada di mama me chia wa tie fo no ahefo nyina especially Kotoko supporters ene Monday ene ka ukwara na obi am se de ye ba se Opemsuo se nyame adma da fiada ye ne Medeama sure ko ma cho Tarkwa TNA park foforo na yesi no kura no park mo no yesi no kura so ati ase ene ya ko bone ko bia no officially na se de Kotoko ni mi se de ni magrodi ni se ko fa na ma yes so ho de akọ enti na ni se na ye plans ye de basket obi na be de be ko ti ko iro ho na Apinkra ko se wo de bia mi wa me bom asi o de bia ka se udi pani padri ti e kwenna na di kona na so da bi me mo VIP bus mamu de ada mamu de akọ it is na nanka card de ko ya 130 Ghana cedis or something mun 140 me mo VIP okay so asem de na wo se ba na ri etifo be de ebeka okay so card na kede ko na Stanbic no you said the VIP bus na de ko Stanbic na de me ko nyina se no aha they said the VIP bus na de eko okay kan kata si na Apinkra ko se wa enti ye di ka 130 we say eko 140 in and out okay I mean the departure point near Barbara Sports Stadium departure time at 10 a.m. 10 a.m. near to bus na tu ne bus ne tu de ko na muntie de omunie o ma ho na betua sika na na se sabas nipa sabas is 5 crowd nipa de benya o you ready so o the bus ne be sana tie dia me Alexander Sarameno me Ashanti Regional Secretary Council chairman me ne me vice chairman in charge of finance and administration okay Mr. Patrick Aduse Yeboa e de no me betudwa okay why ready so be ko tua sika because bus na ekope no it is kind of koje bus no okay the utua sika na wuti nipa sama se de ko na atro de na se utua sika se wa register eno no sure sika no so utua be ko no enko be bone e ko Ashanti Regional Secretary Council chairman wallet ma na se the vice chairman wallet na de na eko enti me number no se de bia me bone 0248 0248 49 to nya wotre aha ntitro ni akwana wo frefre 0248 49 08 26 26 edini Alexander Menu okay and afeso 0244 54 91 98 Patrick Adusei okay and then me vice chairman in charge of financial administration no so number no sa two numbers we na so send this from near ko si Evans Yawada from near ko si Yawada Nyumre okay na hu nipa do ko na hu bus e de okay enti the man can say the VIP bus na fian ma ko Tarkwa VIP bus fully air conditioned no VIP there say me ho me gas e nya yan man sa o figa ayo na de me kakra ma wa enso to ebo enti emphasize the PC e ma ewura e de nyina na Apinkra ko se wa wa bia ma papa wa ya de okay e kasi na won kwaso no na wa boy ma e di VIP na sa free kuma se Kotoko em say around 120 Ghana cedis so na was cobra in and out nya 140 that's was emphasis that chawa ne sa o pese support nya ko de ko boy ni so ko boy ni akoma nya ko ba ma so de stadium ni amono kwa na nya mo serious match bia wo so de so Kotoko je oboso obi di ni stadium na wo no ato nsa afro se bra mi bia no bra be boa na mi mia no koje aboso obi di stadium sen yan ka se e fa wo nya ho ne ko be hu na se de wo ka se wo koje aboso die sa emre haka ne be bobo ne ya aboso ye hye wo mo na de wo bia ya je ne de aba ko se de ba subore de Opemsuo Medeama na ne ko bo Medeama ana tie ne wo no so kwa mo bre ada asana kwa na ka kire wo mami kan kire wo tie ne enu before o mebubu na be na last year na 3 draws or so okay what I said Medeama de se me so na me mo ka hire ana so from last 3 seasons me kokko share 2-0 last 2 seasons me share 1-0 last season me ne ball 1-1 and the referee bi e ko fa na decision button de ba 1-1 and ko fa referee asa that's that no me fa share na wo be 1-1 and ko fa ayi kan say na ko pa adma ada fiada asante Kotoko de ombia no ye beje okay match de ombia do ko na kan from de siso e beje de aba be chita asante man de ombia beje de aba so already nka ka say no say already nka ka no obi ko to ade
ade corona momo de ne papa che ni na maka chire no so ada wuni mdada me sa santima yo me nka se mi nko a me sa santima yi woni krowura ekoto ade a material full ni na no betwa baby ye no de baby nya na de ama obepa bo so de na chacha I'm telling you na woka wona hwetwa fam so apepepe na tinti da enya ye fere de ye ko hye ne aba nti me se support to muntie ni ye wa be ko no frɛ tuna mesi mu ba ko bia obetuma frɛ bia o frɛ bia na wasani anase sani skesi so we ko anya frɛ asem kra skesi so wo sani a o pele na o de phone ya fa odini e reference number but we are sa follow up with a friend chama me din di say ma sani skesi ide ama me sra mo 140 ko sani 140 we o sani 140 yi a enya 140 biom to 140 ni fa charges ye de to so wa wuni ma be sani 140 we de ababia no ye bet charges de frɛ won so sika na ye de so wo ba ye be da at least send 145 cra. We are good to go. But 142. Bet me a yini what I said near that. Come on. Me no money 0248 49 08 26 Alexander Menu. Okay. And 0244 54 91 98. Okay. Patrick do say. And one no, we are good to go. Chairman, wallet you ma. Enyira. Dabi. E ma me ho na akoyira na. Kwa me ba ho kra enyira. Kwa me na kayira wo ira bia na. Dabi. Ana wo yira de na enyira. Ka me ba no ma boy you ejira kwa na. Den. Chairman.